Serhildana Simko Xanê Şikakî. Bi destpêbûna şerê cîhanê yê yekê re tevgerên siyasî û leşkerî li herêmê peyda bûn. Dawiya sala 1914 hêzên Osmanî bi serkêşiya Enwer Paşa avêtin ser herêmên Bakur Rojavayê Îranî ku pê Rojhilatê Kurdistanê nas kiriye û piraniya welatiyên wê jî Kurd pêk Enwer Paşa hêzên Rûsî yên li herêmê bi derkirin. Lê di destpêka sala 1915 de hêzên Rûsî dîsa vegeriyan û Osmaniyan neçar kirin ku bişûn de vekşin. Rûs li Îranê man heta ku şoreşa Rûsî di sala 1917 de bi ser ket û lêlîn temê da ku tevahiya hêzên Rûsî ji Îranê vekşin. Di pê vekşîna Rûsan re Azerî û Nistariyan hewl da ku ew valahiyê dagirin. Lewra wan gelek çek û cebelxane ji hêzên Rûsî wergirtin. Lê belê, li gorî lêkolerê Emelîkî William Egelaton, hêzên Osmanî bi palpiştiya hêzên Kurdan carekê din vegeriyan û Azerbîcana Rojavayî gopîraniya wê Kurdin vegirtin. Elgaton nivîsiye ku di wê êrişê de bi serkêşiya Simko Axayê Şikakî 3000 siwarên Şikakî li hemberî Osmaniyan şerkiriye. Di şerê cîhanê yê yekê de ji herêma Hekariyê ya Bakurê Kurdistanê çend hêzên Asûriyan bi serkêşiya Patriyek Marşamûn berê xwe da Urmiyê û Selmasê ku herêmên sereke yên Şikakan. Dema hêzên Rûsî vekşiya bûn ew biçek kirbûn. Hêza Marşamûn ji 5000 çekdarî pêk dihat û hewl dida Urmiyê û Selmasê vegere. Ev her du herêm bi piranî ji Kurdan pêk dihatin û Simko Xan meznahî lê dikir. Ji bo ku nakokiyên di navbera xwe de safî bikin li gundekî nêzîkî Selmasê Simko Xan Marşamûn vexwendî danûstandinan kir. Hîna di cevînê de ne ji aliyekî nenas ve gule bi wan de beriyan û di encamê de Marşamûn û bi çend peywanên xwe ve hatin kuştin. Ev bûyera han di navbera her du cîranan Kurd û Asûran de bû destpêka dûbendiyê. Asûran Simko Xan bi danîna vê planê tawanban kir û Simko jî ev yek red kir û xist histiyê hevalên Patriyark. Lê heta vê rojê jî rastiya vê rodanê wekî girêkekî kûr û hêj nehatiye vekirin. Di wê serdemê de kuştina Patriyark ne di bercewendiya Kurdan ne jî diya Asûran de bû. Dibi ku tîliyan hin aliyên biyanî yên wekî Rûs, Brîtanî û Tirkan di vê planê de hebe ji ber ku li hesabê wan dihat. Piştî ku Rûsya vekşiya hêzên Simko Xan karîn çûna wê valahiyê bigirin û di sibata sala 1919 de Simko Xan bi tevgera xwe û serekên eşîrên Kurdên Rojhilatê re civînekê encam da. Di wê demê de şewra serhildanekê çekdarî li dijî rejîma Îranê hate danîn. Li gorî ku Martin Robinson nivîsiye, sala 1919 Seyîd Taha Neviyê Abdullah wekî qasid ji bo Iraqê hate birêkirin. Ji bo ku desteka avakirina dewleta Kurdî ya serbixwe ji Brîtanyayê bixwaze. Simko her wiha bi nameyekê ji nûnerê Brîtanyayê Waleson pêştgirî xwest. Lê name bêbersiv ma. Sala 1920 tevgera Simko Xan ber bi tekoşîna çekdarî ve ajot û deselata xwe li ser hemî eşîrên Mehabatê pê re jî li ser hoza efşaran a Tirk spand. Bajarê Mehabatê jî wekî biryargeha tevgerê nîşan kir. Piştî ku artêşa Îranê di gelek şaran de li hemberî hêzên Simko Xan bi temamî binket. Neçarma ku operasyonên leşkerî bide seknandin û di dawiya sala 1921 de çalakiyên wê tenê di çarçoveya xweparastinê de bisînor bûn. Sala 1920 Simko Xanê Şikakî piştî ku çend herêmên din vegirtin bi navê Komara Azadistanê ango Komara Erdê Azad komarekê serbixwe gihand. Sembola komarê jî wiha bû. Di topên çeprest ku li jêra wan Kurdistana serbixwe hatiye nivîsîn. Lazarêv ev rûdana han wiha şîrove kiriye. Dema li Rojhilat an jî başûrê Kurdistanê komarên serbixwe têne ragihandin, nayê wê maneyê ku çend girgerên Kurdan serî kişandine.
لبلی اف نیشانا وی یکیه که دوز و رومان آزادی خوازیه سربخویی کردان و ین آواکرنا دولت کردی ین خودان سروری لهولی هنه. لبل دولت مزن و دسری دا بریتانیا هر وها هزین هرمی ین نولا ترکیه و ایرانه نبوی دوزی خسته ربون. تنه که جوان را لازم ببایا شخوره کرد وکی کارته که فشار حتی دمکی بکردانین. لو را سمکو خان کسایته که وصابو که ارمان جنوی بیسی نور بون و که دیکرناوی پر زور بو. دسپیکا سال 1922 ایرانی هول دا کو بسمکو خان را پیمانکی گریده و سوزا سربخویینا کردان دایه. سمکو تیده درخز کو ایرانی خودی نیته کی کریته و تنه دخوازه کیسا خواه لدمه بینه جبو کو هیزا خواه یالش کری کو جهب کتیه کو میسر هف بکه جبر وی چنده سمکو خان تکوشین خواه رانه وستاند و بر بملی باشور و دسلات خواه حتا هریم سینی و کرمانشای برفرح کر. تفجر سمكو خان كيف بريطانيا داني وبريا سيطا هين تشيك وجبل خانة جيرة هنارتن بريطانيا هروها بريا سيخورين خوا عشيرين لور وكالهور باختيارا لباشور روجيلات كردستاني هاد دان كو تاوي لسرهلدانا سمكو خان ببن دبوارا پشتگیریا انگلیزیان جی سرهلدانا سمکوره لازاریف نیویسیه. انگلیزان دل هبو بناوی ستیر بختیار پارتیه کی کردی یا هوالبند آوا بکه. اجبر کو زخت و فشاره که لرژیم ایرانی یا نوف آوا بویی سرکشی ریزا شاه پهلوی بکه. هزین سمکو به عشیرین لور و بختیاری و عربین خوزستانی و کارین اینه که شر آبرفره بگرینن و هریمین باشور و جوای ایرانی به دست خواه بینن. باشور و جوای ایرانی به تواهی جه پارچه باشور یه روجلات کردستانی پکته. بیویه که هرمین کلیگل عراقی هفسینورن جلورستانی و کرمانشاهی و خرمشهیره حتی باجارن همدانی و قمی کتنجیر کنترول هزین سرهلدانی. حاکم تبریزی لدیجی هزین سمکو خان به حملت کلشکری و رابو و هین نفر ناشیرا دبوکوری و ماناگور این کرد هوگری خوکرن لیبلی او نفر جی قادا جنگی رویان. هفدمی و حلمت دناورا کرد و آزاریان ده هین آلوزی درکتن لیتشتک جی در نکد. هر وسا دناورا ارمن و آسوران جعالیه کی به و کردن لروجاوای گولا ارمیه جعالیه کی دن به هین شر و پفچون درکتن. شر کرد و آسور و ارمنان انگلیز و استخبارات ایرانی لپیبون و ارمان جوان جی درست کرنا ناکوکی و تبلیه بونه بو. لتبریزی بخوشی کردان و هزین چپالی به تبریزیان و هین چالاکی انجام دان. لیبل بیکو ارمان جین خواه بدست بخه افتفگر هاتا تمراندن. لعنیا ارمیه سمکو خان چپرین خواه باش آسه کربون و ایریشکی ایرانیان یا جنشکا و شکاند. سمکو خان ده همی وارانده به پیشکتنین خواه دوماندن. لمحابات کو پایتخت دولت آوی بو بناوی کردستان سربخه روزنامه که وشاند و در باسبونا ناوا محابات لکارمن دین دولت ایرانی قدخه کر. ده هزیران سال 1922 ده سمکو خان باجار همدانی وگرد و خل باجار تبریز کو پایتخت ایرانی دویمه دوش گر. اجبو بردیل کرنا دیلگرتیان و دابین کرنا آزادی بازرگانیه و دا کو آستا شهر قاسکی کم بکه حکومت ایرانی جنچاری بسمکو آغار آگربستکی دمکی انجام دا. حکومت ایرانی ده هیام آگربستی ده دلویه که باش بدست خست که هزین خواه جنو و برهف بکه و جالیه که دن و لدروی ولاد بهین چالاکین دوبلماتیک برابه. ده انجام ده ایرانی کاری انقره رازی بکه که پیشگیری خواه جی تفگره سمکون خار را بده سکناندن. ده طباق سال 1922 ده جاره که دن لیجی جاره مبری گله کی مستر دنابرا هر دو ملان ده شر درکد. ایرانی هم هزین خویین فرمی هم جیین نفرمی ده شر ده بجدار کرن. ده آلی تبابا لشکران و چکان ده هزی ایرانی گله کی جیا کردان گرانتر بو.
Di vî şerî de Îranê derbeyekê giran da weşand şervanên Kurd. Di demekê pir Kurd de hêzên şoreşê ji derketin. Nemaze piştî ku biryargeha Simkoxan a li Mehabatê hate desteserkirin. Çaxa hêzên Îranî li ser ketin û biryargeha Simko li Mehabatê vegirtin, Brîtanyayê kêfa xwe anî. Seba vê helwesta Brîtanyayê Simko gelekî bêhêvî bû. Wê demê Edmonds wiha da başa meseleyê kir. Simko gelekî matmayî dima, wekî em ew qasî li Farisan miqatene. Wan li seraserê sînor bi Tirkên ku em ji rawandizê Uranyayê qewran dibûn hevkarî dikir û hîn jî şerê me dikin. Simko ji neçarî berê xweda Bakurê Kurdistanê û çavê wî lêbû her wekî di gelek deveran de alîkarî pêre kiriye. Vê carê jî Tirk destê alîkariyê dirêjî wî bikin. Lê dema hêzên Tirka ew dorpêç kir, nû tê de gihîşt û ew li rastiyê haybû. Di wî şerî de Tirkan jina wî kuşt û kurî wî Xisro dîrgirtin. Piştî şer berê xweda Başûrê Kurdistanê. Di pirtûka xwe ya bi navê 40 sal xeba di riya azadiyê de Abdurrahman Qasımloyê têkoşer dibêje. Ji bo ku gelê Kurd bide ser hev, sala 1923 Simko berê xweda Silêmaniyê. Li wê derê bi Şêx Mehmûd re civiya û her duyan hewl da ku tevgera Kurdî birêxistin bikin û armancên wê bi yek bikin. Di heman demê de hevalê Simko ji bo ku şoreşê bidin nasna din li Parîsê hin çalakiyên siyasî û diplomatîk encam dan. Hêzên navdewletî yên mîna Brîtanyayê û Rûsyayê her wiha Tirkiyê jî bi carekê ve pişta xwe dan Simko û ew bi temamî bêhêvî kirin. Vê bêhêvîbûnê bandorekî mezin li Simko kir. Ji ber ku caran bawer nedikir ku hemî bi hev re destê wî berdin. Nemaze nakokiyên wan ên pir kûr bi Îranê re hene. عونی الداودی بحثا راپورکی استخباراتên Tirkan a derbarê Simko de dike. Ev zilamê han ji bo serxebûnê didoze. Dixwaze têkiliyên xwe bi me re bidomîne. Heta bigihêje armancên xwe. Serdestiya wî ya di nava eşîrên Kurdan de ji bo me nebaş e. Loma divê em bi propagandakê wisa ve rabin ku em eşîrên Kurdan lê har bikin. Ew bi pereyê İngilîzan şer dike û xwîna Kurdan tenê ji bo bercewendiyên İngilîzan tê rejandin. Yani li ser erdê Tirkan dostaniya xwe pêre nîşan dide û bênehînî li dijî wî dixebitin. Ji xwe li gor ku Zinar Silopî dibêje dema Abdirezzaq Bedirxan bi Simko û Seyid Taha ve derbasî Tirkiyê bûn, Tirkan Abdirezzaq girt û li Musilê bê lêpirsîn û darzandin ew bi dar vekirin. Tevî ku Simko ji qada şervekşiya bû jî lê artêşa Îranî êrişê xwe nesekinand û eniya Loristanê jî bi destê xwe ve anî. Lê hêzên bextiyariyan serî netewandin û bi tena xwe li ber xwe dan û bi saya êrişên fedayî li devernan de bi ser diketin.
کاریگرین سمکو خان جی حتی سال 1925 جی سراقت لدیجی هزین ایرانی چالاکی پکتا انین. سمکو خان چون کو تکیلین وی برفره بون پیشگیری خواه هم جی ملت خواه هم جی جهن هزین در وی وردگرد. دو اغرا سرخبون و آزادی روجلات کردستان ده به تفگر سمکو خان را نچو سری. سر ایران جی ترسا دولت کردی یا سر بخوا حتی دمکی جیبه راحت بو. لبل تفگر آزادی خوازا کردتون نبو و آگره وید ناوا کردان ده هر و هر مادادای. سال 1926 ایران بریار دا کو کردان به تمامی بندست خو بکه. لوما دولته هزین لشکری کشاندن سر هرمین کردستانی ین گرم. ده همان دمیده ایران بریا سیخورین عبدال تهماسی به وزیر جنگی عشیرین کردان لبن گوه هفخستن و تووین دوبندیه دنابوان ده رشاندن. هول داوان بخالات و دیاریان تفی سوزین درو آشت و رازی بکه. لباشور روجلات کردستان سوارن کردان به سرکشی جعفر سلطان مزن اشیرا هورمانان برخودانه که جدل و به همپال همبری هولدان حکومت نشانده. و برخودانه کرد که حکومت ناوندی لطهرانه ببزده. لیجبرگو ایریشا دجمین وان گرام بو سوارا نکاری حتا داوی خوال بر بگرن. به پیوانه که ایریشا لسر شروان کرد سبک بکن اشیرا پشداران به سرکشی باب بکر علی و به هفکاری لگل عشیر نورالدین کلباخی، هموند، منصور و جعفران ایریشکی تند آویت سر باجار سردشته. هزین حکومت تکشکاندن و باجار جی کنترول کرن. حکومت ایرانی دل هبو سمکو خان به تمامی جهولی راکه. لورا سمکو تمی به عشیرین کردستانی را تکیلی داتانی. و لسر آسا ناف دولتی دناف بزاف و هلودانه دابو. ایران به هزکی گران و روبروی تفگر سمکو خان بو. پیرجی درجی باجاری سردشته کر. لبل هزین ایرانی نکاری تفگر سمکو خان به تمرینه. جبرکو دست لشکر کردان این دا ارتش ایران ده لسوارن سمکو خان ندگریه. لگور کو پروفسور جلیل جلیل و هنین دینجی گوتیه لسلیماسی لشکرین ارتشا ایرانی فرمان بجیه نه آنین و شر سمکو نکرن. حکومت ایرانی لدور هن سرکن کردان چو هات داگو تفگر سمکو خان بهنگوه. داویه هن اشیرین پچوک بون حوالبندین حکومته. هزا هر دو میلان گلکی جهف جودا بو و فرق کی مزن دیار چاو بو. جبر وی چنده سمکو خان نچار ماکو بشونده وگره. داویه سمکو خان دولتا ترکیه و ایرانی لسر کو دربین گران داوشینن تفگر سمکو خان سراقت دناوا تکیلیان دبون و فشارکی مزن لیدکرن. حکومت ترکیه سمکو خان هشیار کر و پی دازانین کو دوی اوج باکور کردستانی درکوه. ترکیه هر وها دوزا کو سمکو خان لسومایه انکو برا دوست آکنجی ببه لإیرانی کر. لإیرانی اف دا خواز رد کر و راگهاند کو او ردانا رونشتنا لتبریزه یان لتهرانی بده سمکو. سمکو خان جی ردانا ایرانی ده سر گوه خوره آوید و سال 1929 چالاکی و خباتین خواه برفرهتر کرن. لگور جلیل جلیل و هین نویسکارین دن بریوبریا ترکیه به هشکی سمکو هشیار کر کو بری خواه بده ارزرومه و ملتیه. لی سمکو هشیاری و مرماوی بجیه نآنی و جنشکه و لروجلات کردستانی دیار بو.
Li Rojhilat ji nû ve şervanên xwe dan ser û têza berxwedanekê leşkerî li hemberî hêzên Îranî hilanî. Vê carê hêzên Îranî bi eskerekî giran ve rûbrûyê Simkoxan bû û neçar kir ku vekşe başqîlê ya ku li ser Rojhilatê wanê ye. Simko gelekî daxwe ku dîsa bi Tirkan re bigihêje lê hevkirinekê. Lê pê re neçû serî. Tirk û Îraniyan li ser dijminatiya Kurdan peymanên xwe girêdabûn. Tirkiye bi serkûtkirina şoreşa Agiriyê ya bi serokatiya Ehsan Nûrî paşa daketibû. Dawiyê li ser asên herî bilind di navbera her du dewletan de têkilî hatin dayîn û li ser tunekirina her du tevgeran gihîştin encamekê. Îranê dest ji çiyayê Agirî kişand û ew bi dev Tirkan ve berda û Tirkiye jî kelareşê bi destê Îranê ve berda. Simkoxan serwext bû ku vê carê metirsiya ji dil li holê heye. Loma li ser rûniştina li Tebrizê an li Tehranê erê kir. Lê dîsa jî ev yek bicî nehat. Nîsana 1930 Simkoxan bi 200 siwarên xwe ve li sînorê Îranê xist û derbasî bajarê Şinoyê bû. Li wê derê bû mîvanê Xorşîdê Serekê eşîra hekariyan ji bo ku ber bê Tevrîzê ve birêkirin. Efserê hêzên Îranî li Şinoyê bi Simkoxan re danûstandin encam da. Lêbelê Simkoxan soza çûnê paş xist. Hingî hikûmeta Îranê biryar da ku koka tevgera Simkoxan biqelîne. Celîlê Celîl derheqê vê yekê de dibêje. Ji Urmiyê û Mehabadê du taborên peydaran û du tîmên temîkçiyan ji bo Şinoyê hatin şandin. Vê hêza şandî tevî hêzên li Şinoyê şeva 18 tîrmeha sala 1930 avêtin ser Kurdan û di wî şerî de Simkoxan şehîd bû. قدام سیاست بلا بکه چار روزه و دنیای سمایل آقا سیدنگای کرا گازی گلی ملت و اقربان چیبن چیب خبتن او غیرت او ناموس او ولات امتن کشتن تجارش عجمار ناین رای ایو یو 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 مدی محتبری کرا گازی گوازی لدیار چاریا ویراد کتوی لیانه لبری بری داجی ما قلو عقیدو خوشمیرانه لولو یا بولو بری بری داجی عقیدو خوشمیرانه شاید شده سمکو دنیای دا پرگلکن شریدانی لدشتا دیلمانه ولا توپه دکیشه بلنگی هزفان وی دمê parêzgerê Urmiyeyê gotarek pêşkêş kir û tê de bi boneya ku ji tevgera Simkoxan ruha bûye artêşa Îranê pîroz kir. بلاد هواري مات سليمان احمد فرزنده بلش ما عجدانزده عشيري ما كردانه اخي ده يو 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 بهيلا واي از پشت سمكو سمايلا تجارنا ملم ضاي لدنياي هذا يو 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 معتبري كرا غازي كو ازيل دياري شمان تشاريا ويرا دكتمي بدلاي تبالا خبدي خدي دزانه ايرو تمامي عشيره لدور بابي خود bi şehadeta Simkoxan re Îranê navê sîxurên xwe eşkere kir. Her wekî di parlamenteya Tirkiyê de Hesan Heyrî vekîrî ragihand ku ew beşekê dewleta Tirkiye ne. Bi heman awayî nûnerê Kurdistanê di parlamenteya Îranê de ragihand
کرد خو ایرانی دحسبینه و جی ایران پیو خما تشتکی دن ناخون شاشوده سمكوش دنيا دا برقلكين إيرو بلنجي هزبيني بلي توبي لدشنا دي لماني دقرينا د سردما شهریزای دیکتاتور ده ظلم و زورکی ندیتی به سر کردان دهات احمد جنرال ایکو خویی هیزه کی بی پیوان بو و جی شاه به خود دستور ورگرت بو زیده تر جی 10,000 مروین کو تول شورشی ببون به دار وکرن و او گوله باران کرن ده همان دمیده زیده 4,000 کسین کرد هاتن زندان کرن و پرانیا وان دبن لیدان و اشکنجه ده شهید بون ایدی شووینیزم جی رژیم شاه را بو سیاست کفرمی و بینگهین لگوری عبدالرحمن قاسم لو نویسیه هرچی نتویین جبیلی فارسان راستی بشافتن نتوی و تو نکرونا چاندی هاتن دسپیک دیروکا وان هات برواجی کرن پاشه ناوی باجار و گوندن وان هاتن گوهرتن و گلک رو رسمن و عاداتن این وکی لبرخوا کرنا جیل نتوی هاتن قدخه کرن لبجنا باب خصوص مكوزنا وبنان رج روحانا سيدان دكاني ألا بالغ وبدي بنا رج روحانا سيدان دكاني شاشو دي باب خصوص مكول الدنيا إذا فرق لكن شركنا شمال دشنا دي لمان توبي دكشنا لسر دكالكاني لتوی وی که جی سیاست شهریزا نچو سری و براواتی بو هستو حس نتویین کردان جی سیاست شاه قایمتر و مکمتر بون دبکو شاه کاری بو هن سیاست انخوال همبری کردان بینه جی لینکاری باندور لی چاند و زمان و فلکلورا گله کرد بکه سماي لغات سيدنا كرا غاز گوگلي غلام و خدمتکاران چيبن چيب خبتن امي ايروتنا كشن جبوي خاكا خوا تجارش عجمي بابا گني راناي نراي داوی هر کسی و خویا بو کوگل کرد لتوایی کردستان پاخا و پلان کدوهولن لی هفکرین یه مینا وارسیلا قاهره سان ریمو سیوری ده تنی گراندن نکر لهمبری ایران کوش 100 سالان و داکرکرا خاکوانه سرهلدانین خواه بخورتی دوماندن